Kitabu cha Jona mrengoni wa hahu atwani nawi manatubu badagago bwana kina na Jona kulwahira kyamba ukawende hata mzimbo mwani nawi ukambile gare maneno rigo kwambira ndo Jona achenda nawi herarisho lagizo ni bwana muzuore mbomsho mumana were na hala sikuta kutembera wose kujo Jona changira ni nawi na achenda charo cha siku mwenga akiluta mumira kwambira atwani nawi kukala bado siku 40 tu muzani nawi unongwe atanawe maroskira uvoro uo makigamini go maneno ga mlungu makitangaza mfungo na makivala ngoze magunia kulabo mhatatite na joshaka la vivi uvoro uro mfikira mtawali ni nawi wao kakihini hakwe akivula ngoze za kitawali akivala ngoya gunia chenda kile sivuni ngonya mtawali kile jamulo kwa atwani na wakiamba kwa mulo rangu na viongozi wangu wengine atosi na mafunge anyama osea kufunga masiri wedu kuneswa mazi atosi na mavelengoza magunia na mavike nyamao nao kila mwenga na mwirire mlungu kwa nguvu na ariche kuhenda mai na tabia za kibavu kwani mlungu alala hakeye anba kugalukwa ni moyo wakahonera mbazi na kakala kandafangiza here arijopanga kona mlungu ariona kukalagoma utumai ariko kaluma kigahenda mazagaricha waonera mbazi na kangamizire here arijokala zamba